Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Haray musidɓe julɓe enen e gotoɓe ɗo salminan ɗon salminagol islamu ala wa hiya assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray ko werde men wowɗe werude ka docteur Madouri Bari ɗo nde weruɗen ɗo fi o programme radio LAAWOL KISAL. Allahu no udditani en newende seeɗa ɗo ɗe ka waɗen fatwaji e juuɗe ɓe karamakoɓe men tedduɓe mawnuɓe ɗo ɗiɗo. Donc docteur Madouri Bari e Alaji Boubacar Diare hiɗe waɗa ɗiɗo noon alati on e 20h20 kañumma e talata on 20h20 e alkamisa on 20h20. haray alati on e talata on ko docteur wonen e waɗande ɗi. haray ɗum ɗo fof ko fi rewrugol ngol laawol kisal ɗo ɗe fi yo allahu hisin annay lahara ɓayi neɗɗo on ko si o andi ko honɗum o faala o anda ko jokkata so andugol makko ko jokkata si o janggima o jokki jannguɓe ɓe mawlande ke jannguɓe. haray iɗen karama ko meɗen senike kadi iɗen jonna ɓe maako ngon haray inchallah karama ken haray bisimillah tafaddal maskura. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa istanna bi sunnah salaka tariqahum ila yawmiddin. Al-ikhwa al-kiram المشاهدون والمستمعون رحمة الله تعالى وبركاته وأهلا بكم وسهلا في جلسة علمية جديدة المخصصة يتي الله سبحانه وتعالى تدد مون دو دو سني دو هند دو يتede hiden toro yo juulu en laaɗo meɗen Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam nulaaɗo e meɗen sabu yurmede yo juulu e sahabaɓe nulaaɗo ɓen fof o juula e hoore kala jokkuɗo dina kaɓe jokkuno kan Allah tawata kan dina jokkuɗen allahumma amin. Musidɓe julɓe tedduɓe wonɓe e seedade e wonɓe e heɗade on salminama salminagol islamu ngo anduɗon gon ɗum woni assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ko ngo salminago ɗo ngal hiwrodiral ɗo Allah subhanahu wa ta'ala yamiri julɓe ɓen si ɓe hawri yoɓe hiwrodir taw konngol wondugol e du'a yo Allah hisin yo Allah barki yo Allah waɗu jan yo Allah ɓutti. haray ko tooli moɗon kadi e nde tolande ɗo tolande meɗen hertinade fi jabagol lande musidɓe landiɓe ko jilɓi ɗum e dina muɗum fodde ko anduɗen kon. haray lande buy hewti en ɗo daren beru ko anduɗen kon ko taganɗen jabagol kon jaboren ɗo hande. haray ko saɗi moɗon ko tooli hiɗo weltana hiɗo jarna ɓay ko welata wowlowo ko heɗotoɓe ɓe kadi wonɓe yuɓɓidirande en ɗum ɗo jogiɓe koye aala hoyɗo ɓeɗo no jarna no weltana no du'ana ɗum ɗo ko noon e noddagol Allah subhanahu wa ta'ala noddugol e dina makko kan yanñugol moƴƴereji ɗin. haray landal arnal ngal attingal arda ɗo ngal السؤال الأول الذي ورد إلينا هو كيفية غسل الجنابة. السائل يقول إنه سمع عن كيفيات متعددة عن غسل الجنابة فما هي الأصح منها. قال لندل دو ko fi ko honno longal janaba lotorte o musidɗo landiɗo ɗo o wi o nani no sife noneji no longal lotorte tawile no sifora non no lutodir nokkeli go. o wi ko honɗum ɓuri sellude e no longal janaba lotorte non. taɓa en andi longal janaba taho ko tuma janaba on heɓuma si lotagol janaba on waɗɗuma. ko waɗɗinta goɗɗo janaba si tawi gorko e ɓeygu mum yiidi haaji hunti wo huntaki wo ndiyan yalti mo ƴiiƴam fiilayru muɗum taƴi laaɓi ma ƴiiƴam jibingol muɗum taƴi o laaɓi e mum ko noon o lotota kanko kadi ko noon kadi lotantoɗo juma ko wana noon o lotorta lotantoɗo iidi ko noon o lotorta lotantoɗo fi fuɗɗagol hajju ma fuɗɗagol umra ko noon lotorta ko annuyeji ɗi serta kono mbaadi ndin ko wotiri. yonno ko honno longal lotorte no waɗi
ko ɓuri moƴƴude kon e ko wiyete ɗum ɗon no gayna. Ko ɓuri moƴƴude kon nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallama wano sonnaɓe makko ɓen sifrani en noon nene men Aicha no filli kañum e Ummu Salama ko honno nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam lotorano longal tawti e ko nelaɗo maaki kon kadi e wi nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam so waɗino lotagol longal o lootayno ka soɓeji ɗi yaltita ɗon taw so gayni ɗum o salligo no julde salligorante. Hadis goɗɗo go ari wonde o salligo to ha o gayna fes ha o loota tundaje makko ɗen. Hadis goɗɗo go ari o salligo to ha lutta tundaje ɗen o acca ɗon tundaje ɗen o fuɗɗono lootagol longal o naɓi do yallotugol tundaje ɗen e gayntugol longal ngal ɗon ko ɓurani on tigi o ko ɗum on tigi watta mana o salligo no julde salligorante. So gayni ɗum mana woɓɓe noni yo waɗu laawol so fala yo waɗu laawi tati. So gayni salliga gongol o fiɓa noon annuye ɗon wonde mo lootade longal ɓayi kala dewal ngal anniyanaka balaji ala e muɗum. So anni kadum o ñeɗa ndiyan ɗan o hibba ka hoore makko nelaɗo o ƴetteno ndiyan ɗan o hibba ka hoore makko wa yudkhilu asabi'ahu fi usuli sha'rihi hatta yara annahu gadi rawwa ash-sha'ra. Nelaɗo so hibbino ndiyan ɗan ka sala makko o ƴettano kolli makko ɗin o naada kan sukunu ndum fuɗi toon o yirga ha o anda wonde sukunu ndum foppu ɗon ɗiti ɓuuɓi loppike ƴiyal hoore ngal fuu ɓuuɓi. So gayni ɗum ɗon joni hoore nden ɗo foppu ɗum ɗo o looti ha laaɓi pos on tumati o ñeɗa ndiyan ɗan kadi o hibba ka balawal makko ñaamal ɗo o cippina ɗum ɗo ha hewtoya ka leydi ka teppere o waɗa ɗum ɗon laawi tati kanana ɗo kadi wannoon laawi tati. Ɗum ɗo ko ni la sallah sallam lotorayno sino sella so on tigi hibbi ndiyan ɗan ka hoore o yiggi hoore nden fuu ha sukunu foppu loppike o ñeɗɗan noon o hibba e hoore makko hara nawigol ka ñaamu ma kanana o hibba ton hoore makko o yiggito ha o hewtoya ka teppe makko o waɗa laabi tati. O wattanayila noon nokkeli goo e ɓandu neɗɗo haray no ñobbiti ma no suuɗi tawa wonde ndiyan ɗan reway ɗum ɗo feƴƴa hara naato yaali ley ɗin nokkeli wano ka peccugol on tigi on yaafoto noon terme on e ka hakkude buse on tigi e ka hakkude kolli e ka ley wokkude ɗo en e ka lew ñarkiji ga e ka teppe ɗen ka tippata ɗon ley e ka howru ka ñobbitoto ɗon si on tigi wattana liila ɗi nokkuji ndiyan ɗan diwa e ɗan feƴƴa hara ɓuuɓali. Si tawi ko noon yo naɓu jungo o rewtina e muɗum o yigga kala ka tawata si ndiyan ɗan accidama e mum tun rewa e ɗon feƴƴa hara ɗan naatali ɗan ɓuɓɓinali sina on tigi yiggo o jokkindin jungo o yigga hara ne waɗɗimi o jokkindin jungo o yigga mana ko ɗaɓɓako ko be ɓandu ndu foppu mayru ndu loppo pat ɓuuɓa fop tawa on tigi anniki kadi ko longal on lootade tawa ndiyan ɗan o lootori ɗan ko ndiyan ɗan sharia on ndiyan ɗan sharia on newni yo ɗan lootore o anndi ndiyan lootorteɗan longal e ndiyan salligeteɗan yo taw hara ɗan jilla hay hunde no Allah tagirnoɗan noon ɗan waylaki ko ɗum ɗo woni premier qualité fi lootagol longal. Ko wiyete kon no yona kala wono ɓuɓɓinirɗa ɓandu ma ndon du foppu mayru tawa a annike lootagol longal tawa ndiyan ɗan lootorɗa ɗan ko ndiyan laaɓuɗan poyɗan jilla hay hunde haray yoni mana haysi tawi joni ko jogiiɓe e hurgoji tawa ko ya fermutu ndiyan ɗan ɗan saaƴa e hoore ma sa fiɓi annuye wonde ko longa wonɗa e lootade a sori a udditi pompon ɗan saaƴi e hoore ma ɓandu ma ɗum fop ɓuuɓi a lootike longal ma ko e diidere falɗa lootade longal anniyoɗa ha gayna wonde ko lootagol longal moɓoɗa untoɗa ka nder diidere puyan ƴawa a lootike longal ma ndiyan ɗan no saaƴude anniyoɗa wonde ko longa wonɗa e lootade soraka ley ndiyan wonɗan e saaƴude
ndiyan ɗan saaƴa e ma ɗan ɓuɓɓina ɓanndu ma ɗum fof a lootike longal yani ko ɗum ɗo wiyete no yona kono o détail mo jantiɗen ɗa sino newo ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude ko noon ela sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko noon o lotorno longal yo allah hawrigen e sawaba. السؤال الثاني إعطاء لحم الأضحية للكافر إذا كان الإنسان يعيش في دولة كافرة. ɓeɗo ɓe landi neɗɗo himo hoɗi ma himo woni himo ñiiɓi e leydi heferɓe ndi wona julɓe occident to o wontiri o hetti layya ene no sella ka o ƴetta o tew layya o okka ɗum neɗɗo mo wona julɗo mana hay si tawi wona occident on o woni no sella ƴettugol tew layya okka ɗum neɗɗo mo wona julɗo min yaali min ko haɗata few mo wona julɗo ko woni jonataki ko zakka sina hara ko wowinteɗo ɓernde muɗum kono noon tew layya ella alaka on tigi jonna ɗum ɗon e mo wona julɗo yani moƴƴagol e mo wona julɗo ko tawata na ko sembinta diina makko kanko mo wona julɗo on wona julɗo dariɗo kadi no haɓrude e julɓe ɓen alana na ella Allah subhanahu wa ta'ala wi ella ala nde moƴƴoto ɗon e ɓen ɓe tawata ɓe daraki haɓugol ɗon ɓe yaltinalon e galleji moɗon ɓe wona kontor dina mon kan kontor feeñuɗo no dagi tentini si tawi oɗo mo wona julɗo ko kawtal ma saabu haqqe kawtal ngal ma ko gollirteɗo maɗa yo jogui huwodire hakkude moɗon haray min mi yaali ella e muɗum mi yaali dali wonde ɓe okkatake tewlayya وبالله التوفيق. السؤال الثالث يقول سائل نكاح امرأة مسلمة ولكن والديها كافران ولم يقبلا تزويجها oɗo ko landi o ko debbo o silmi mana ko debbo fami makko on ɓeygure makko nden mawɓe makko ɓen e musidal makko ngal wona ɓe julɓe kono kanko Allah moƴƴike makko o silmi o naati kal islam joni noon imo faala hara ko julɗo jombimo o heɓile julɗo faalaɗo mo kono mawɓe makko ɓen kanko debbo on ɓay ko ɓe heferɓe kamɓe ɗiɗo noon ɓe natali kal islam ɓe jaɓali okkitirdemo ko honno o watta saabu en andi taw sonnajo o okkitirta hoore makko laaɗo maki la tunkihu lmar'atu lmar'ata wala tunkihu lmar'atu nafsaha الزانية هي التي تنكه نفسها laaɗo maki sonnajo okkitirta sonnajo go sonnajo okkitirta hoore mum ko sonnajo yeeytotoɗo jeenowo ko okkitirta hoore muɗum ko be sonnajo heɓa waliyu laaɗo maki la nikaha illa bi waliyin wa shahiday adlin dewgal sellata sina hara ko waliyu sonnajo mana ɓurɗo jeyde sonnajo on hara ko on okkitiri tawa kadi hara seedeɓe ɗiɗo nunɗuɓe no tawa ha dokkitiral ngal waɗi ɗum ɗo woni konngol jumhur imam malik alshafii ahmad ahlul hadith ɓeɗo ko noon ɓe yaari sellata ka sonnajo okkitire sinara ko waliyaɓe makko ɓe heddi abu hanifa e badu ahlil kufa ɓeɗo wi sonnajo no sella ka o yaha o yi'a gorko tawana e waliyaɓe makko ɓen few o inna gorko on mi ƴetti hoore am fi okkitirgollal ngol mi watti e sookeje ma ndaaru mo okkami ma ƴettan okka resina o suka ɗo ma o mawɗo ɗo ma o ɓe ustage ɓe ɗo ma ɓe docteur ɓe ɗo on ɗon gorko si tawi ko neɗɗo
mana gasayɗo okkitirde yani ko moko bayagal no timme makko ko julɗo ko yani jogiiɗo masuliya jogiiɗo amana o ƴetti on sonnajo ɗon o wi awa mi resinima o sonnajo ɗo mahagol e ko o yamirimi yomi waɗu kon kanko Abou Hanifa o wi ngal dewgal ɗon haray ngal selli luttuɓe wi ngal sella joni noon taɓan mo ɓe no jogii daliji muɗum Abou Hanifa en kadi no jogii daliji fi kala daliji maɓɓe ɗin ɗi tiiɗirawa daliji jumhur ɗi Imam Malik imo dagini nokku ngutum o wi siko sonnajo aanidaɗo sonnajo mo ngarina few fayda goto falaka woni ande jeyɓe oɗo si tawi gorko faalaɗo mo heɓike tawi fewn ɗon waliya ɓen ala ɗon si o yi tun joni occasion on o wiya tun joni oustaz he ɗum ɗo karan heɓori oɗo wo kanko mo faalami ƴettelan okkomo ɗon si ɓe ƴetti ɓe okki Imam Malik wi ɗon ella ala ennaha waksha wahiya daniya joni noon oɗo debbo julɗuɗo naati kal islam mawɓe makko ɓen jaɓali mo okkitirde si tawi mawɓe makko ɓen ko salimo okkitirde ko ɓay ko julɗo faalamo ɗo no sella ka laamu ngun okkitira sella joni o gorko e jiwo on ɓe yaha ka laamu ngun ka tribunal ma ka mairie ɓe wiya moodi meɗen faala jombidirde ɓen ɗon ɓe wiya ɓe okki ɓe humi dewgal hakkude maɓɓe ɓe waɗa signature ɓe huma haray dewgal ngal hino selli wonno laaɗo maki assultanu waliyu man la waliya laha ma wa iza tashajaru wa iza stajaru fassultanu waliyu man la waliya laha si tawi waliya ɓen poɗodiri mata e debbon ala waliyu haray ko lanɗo on woni waliyu makko oɗo imo jogii waliyu kono ɓay waliyu wona o julɗo o faalaka yo julɗo jombu jiwo makko on haray no sella ka laamu ngun okkitira wabillahi tawfiq si tawi noon ɓe ñeñini ha ɓe o famodiri e waliyu on ko ɗum ɓuri moƴƴude sualu arrabi yaqulu sa'il sami'a العلماء يقول قول سبحان ربي العظيم في الركوع بدعة هل هو صحيح oɗo landiɗo o wi nani yoga e karamako ɓen no wi'a wi'ugo subhana rabbi al azimi ka ruku wonde ɗum ko bida har min mi nanali ɗum hadis no selli wonde la sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbi al azim alladhi لعله الذي أشكل على هذا الشيخ هو الحديث الذي يقول لما نزل سبحان ربي العظيم قال اجعلوها في ركوعكم هذا الحديث متكلم فيه الشيخ الباني يضعفه كوي أدون نلاد أو ماكي سبحان ربي العظيم on aya ka subhana rabbil azim ari ɗon laaɗo maki waɗe oɗo ka ruku moɗon on ɗon hadis ka o wi waɗe oɗo ka ruku moɗon hadis o wona sello cheikh albani makiri noon kono ari hadis aji selluɗi wonde nelaaɗo himo makayno subhana rabbiyal azim ka ruku mi sikkago o wiɗo ɗum ko bid'a yo dartu moƴƴi andi piiji ɗi wigol ɗum ɗo ko bid'a ma ɗum ɗo no harmi ma ɗum ɗo ko ni waggol tasarrufi isdari l ahkam yawnugol wowlugol ñawoje yo neɗɗo yo watta ila murado moƴƴuru ta o rentin ɗo yimɓe inna ɗo ko bidata ko hunde sunna ta ko sunna haray o jeyama alladina yasudduna an sabilillahi so on tigi etiki ha yimɓe wonnoɓe wadde sunna ɓe acciri sunna on saabu konngol makko o rentiniɓe wonde ɗum ɗo wona sunna ko bid'a tawile jaka ko sunna saabu ko angar gandal makko raɓɓuɗugol alwal makko haray o naadi hoore makko e tana ko ɗum waɗi yimɓe moƴƴuɓe attanoɓe ɓe nattano e waggol fatwa si natuma ɓe ƴelliti moƴƴi noon e gandal ɓe yurni mourado moƴƴur ha ɓe seedana wonde hi an hiɗa wawi jabade kal islam wiya ɗum ɗo no harmi ma ɗum ɗo no dagui ɗum no moƴƴi ma ɗum ɗo moƴƴa wabillahi tawfiq
السؤال الخامس: رجل ذهب بزوجته إلى البادية وطلقها ولم يقبل ذلك والداه فأرجعتها أمه وأصلحت بينهما، فهل يدفع الصداقة مرة أخرى وإلى من يدفع؟ مع أن الطلاق هو الطلاق الرجعي. gallandal ɗo ko gorko ƴetti ɓeygu muɗum yaadi e muɗum ka fulawa maɓɓe, o yahi ha o tawi mawɓe makko ɓen, o wi o ɓeygu makko ɗo o jonniti, o accitimo. kono kanko suka on mawɓe makko ɓen jaɓale, ɓe inni menen min jaɓanalima ɗum few. no andi subhanallah, si tawi yimɓe ɓen ko ɓe wowlirta ko mbowka ma faale, wona bindi ɓe tippi e musiɓe wowlude, piiji goɗɗi goo haray no ɓoyli ha feƴƴiti. si tawi gorko onti hunduko muɗum wi'i jonniti ɓeygu muɗum, ko goɗɗo go inda menen min jaɓali ɗum, ɗum ko fussi non. siko esra makko wi jaɓali, ɗum kontatake. siko yumma makko e ben makko wi jaɓali, ɗum haɗali waɗi. kala e adna on wiɗo ɗum ɗo menen min wakkilaki, menen min jaɓa ɗum, menen min jeejama ɗum, min landakima, menen wona antu yahanno o, ɗum ko haala. laaɗo maki attalaqu liman yahudu bissaqi, accutugol ngol ko kanko firto wudere nden on pat, ko kanko jogi konngol accutugol, iwi e jungo makko wo. si tawi lorra ari tawa o jaɓali, ɗum ñaawo on no wawi lontade mo accita. kono wigol fi mawɓe makko ɓe wi'i kañum menen min d'accord, menen min jaɓa, hatta ngal ɗon cergal ngal kontama ka sharia ko cergal non. joni noon ɓa yumma makko ƴetti, o yumma makko ƴetti noon jiwo on artiri kadi ha tawni mo ka saare ka woni ɗon, etile moƴƴintini hakkude maɓɓe. nandi ɓawa arti o tawi suudu no yaaji, o andi on tigi andata nafoore sonnajo, fannin sonnajo on no ɗon, nema mo wonduɗa on harayɗa yawanimo, ko so o sortike e juuɗe ma anda he jaka hari a yetti Allah koy. si woni kum be ko tuma yaada ƴettoyɗa kum wo ko heeɓi kum waali ɗon wosi a sottinali kum ko sottata, haray muran ɗum welaafi. nandi almuhim landal ngal no ardi ɗo noon wonde yumma makko artiri ɓeygu makko moƴƴintini hakkude maɓɓe. joni noon ko o landi ɗo, est ce que o jonnay teŋe? si tawi o jonnay teŋe ko hombo jonnata? ko jiwo ngo jonnata, ka ko mawɓe jiwo ngo jonnata, ka ko yumma makko jonnata teŋe on. ko haqiqa ɗo ɓay ko cergal aranal e hoore edda on timmali, o watta teŋe hay hunde. attalaqu rajii la sadaqa fihi, cergal ngal tawata on tigi no wawi artirde sonnajo on e muɗum, madama mo ka nder edda. so artirimo e nder edda on, cergal ala, humugol dewgal ala hay fus. ko on tun himo hani wadde seedeɓe moko baaɓe ɗiɗo, o inna mi waɗi on seede, o ɓeygu an ɗo mi accitimo nde wotere, nani ani compteur on marki nde wotere, haray accita artira on ko luttanimo ko nde wotere. so akkiti o artiri, so akkitoyi tan mum haray taale donti. dan ɗo si tawi kono sifori ɗo ni wonde ko e cergal aranal ma haysi ko ɗimmal, edda on timmali, ɗo ɓe moƴƴintinnayyi, hara teŋe waɗaka, fusi waɗaka. so wona ɓe moƴƴintin tum ɓe waɗa seede no wirɗon noon. wa billahi tawfiq. السؤال السادس: رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وفي حال القيامة، وآخر رآه فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطف له مانجو، ماذا يعني ذلك؟ مانجو هو مانجو، مانجو بالعربية مانجو. كنا نذهب بالمانجو إلى السعودية، يقول يا شيخ نريد مانجا غينيا مانجا. أنا أقول ليس مانجا إنما هو مانجو. ko yimɓe ɗiɗo ɗo, kamɓe ɗiɗo noon ɓe hoyɗi ɓe yinelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. goɗɗo e maɓɓe ko o yinelaɗo ko ka alhaali dargal, telen ka dargal toon, ko lahara ko toon, ko koyɗol ngol ko toon ardanimo. oya koyɗol ngol ko ardanimo ko ka adna ga, won nelaɗo ar tawi kanko e sukaɓe heɓe jooɗi. nelaɗo
nulimo ɗon yo yaw o tettanamo mango ko honɗum ɗum firi taban hoɗugol no yini laɗa sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko nema ko moƴƴere mo hoyɗi ɗum yo yettu Allah moƴƴi o welto o ɓeyda jogitagol sunna nelaɗo on o ɓeyda yiɗugol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o ɓeyda ñentingol mo o ɓeyda ñembugol mo o woɗɗito ko nelaɗo haɗi kon o woɗɗito bide aji ɗin o wakkilano sunna on o darano dina ko nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam daranino kon ko yangino fimo konti ɓeyda ɗum wakkilo sabuna ko yettude Allah yo yettu Allah o fillano ɗum yiɓɓe makko ɓe he min mi hoyɗi nelaɗo hande mi hoyɗi nelaɗo alhamdulillah alhamdulillah sabuna law sallllahu alayhi wa alihi wa sallam no maki cheytane waylatako mo yi'imo e koyɗol haray ko kanko o yi kono ɗum ɗo fira wonde yontigi ya tetto e mango waɗa sadaka ma yontigi waɗu ɗum ɗo e ɗum ɗa ko wi'a nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko maki si a hoyɗi ko welma yetto Allah e koyɗol ngol fillanɗa koyɗol ngol yiɓɓe ma ɓen sa hoyɗi ko hulɗa sa maƴƴi ka jemma ɗon yiltor sengo ka wattinoɗa ɗon wattira sengo go tutta ka sengo ma nano laabi tati moloɗa Allah mana torɗa yo Allah dande bone ko yiɗa ka koyɗol ɗo ko hara fillanaki hay goto koyɗol fanningol firaka ngol lorrata kono no jarrabuye no ara singol firama tun jarrabuye waɗa singol firirama no boniri feppodira e koddoriye bone yana on tigi taw tigi fillan hay goto a hoyɗi ko hulɗa he nayugol he hande miɗo hoyɗi ko miɗo huuli hande mi hoyɗi miɗo uno miɗo hoyɗi hande bareɗe no ñamanmi miɗo hoyɗi kulle no ƴakkanmi miɗo hoyɗi ayɓe am ɓen no folimmi ɓe waɗimi ɗum ɓe waɗi non ta fillitano e goto sa hoyɗi ko hulɗa ta wowlan hay goto donc haray ɓeɗo yoɓe yettu Allah ɓe hoyɗi ɓe no yininaɗo sallllahu alih wa sallam sa hoyɗiɗa waɗi dewe hoyɗiɗa juula a hoyɗiɗa hajja a hoyɗiɗa wango suudu kaaba hoyɗiɗa waɗa sadaka a hoyɗiɗa janga alqur'an a hoyɗiɗa salligo a hoyɗiɗa looto longal sifa ɗum ɗo e ɗi dewe e moƴƴereji yettu Allah e muɗum alhamdulillah miɗo yetti Allah min mi hoyɗa miɗo waɗa dewe hoyɗa miɗo janga hoyɗa miɗo waɗa ɗum ɗo alhamdulillah ɗum kadi ko fillanto an noon ko yiɓɓe maɓe ta fillano ayɓe maɓen ha faya kidulaka kaydan sakko ɓe eɓɓane jamfaji goɗɗo ɓenna ono gasa o feeña e waliyo immoɗe daraɗo fi makko kisan kono haray mi aali mahugol hay hunde e dewe e hoore koyɗi ɗin wa billahi tawfiq السؤال السابع تقدم لخطبة بنت أستاذه وهي صغيرة ثم سافر إلى مكان بعيد فحملت خلفه فسأله الأستاذ هل هو مستعد للزواج منها أو بها فقال نعم إن امتنعت عن ممارسة الزنا وكان هذا آخر شيء وتابت وآبت وطهرت وأنابت نعم ثم غفل راجعا فلما وصل وجدها حاملا مرة أخرى من الزنا فهل رفضه من الزواج منها يعتبر نقضا للعهد أودوكو غوركو karamo ko makko enta eno mari jiwun tosokum ɓe haldi joni karamo ko makko okkaymo ko jiwun ɗon o wi awa woni ɗon seeɗa o yimmi o yahi nokkugo o feri o yahi nokkugo jiwun ko janɗoyi reedi e ɓaawo makko ɓaawo reedi nandi o firtike karamo ko makko noddimo inni ha ɗum waɗirini kono ene ha joni hiɗa wakkili jombugol o inni ha siko ɗo hatti si o feƴƴali ɗo o niisi o tuubi o feewi o woni mokoba o akkiti o sama kala e puydan e zina aray ha joni miɗo wakkili miɗo woni kam mi wonno ɗon o immoyi o arti o ari o tawi jiwon kon reedi kadi
ɗimmu ay jaka o accali joni no landal makko ngal si tawi o firti jombugol o hande kadi ɓay ko ni o wayi haray ɗum ɗon kontete o limete e firtuɓe aadi o debbo wondo e jokkuɗo zina wondo e jeenude dagaki aslan jombugol mo ko ɗon wasi Allah subhanahu wa ta'ala wi wa hurrima dhalika ala almu'minin azaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrikun wa hurrima dhalika ala almu'minin yani on tigi hana jombude jiwo tawi mo andi oɗo jiwo no jokki no waggol zina dagaki amma si on tigi waɗi zina o tuubi o tertike ɗum o bugike ɗum ka jungo haaɗi o laaɓi hande kadi o feewi oɗo no dagi jombugol mo ella alay mo daliji no ɗuuɗi e muɗum kono ɗo si o gantirike e juuɗe ustad makko haray o kontaka e firtuɓe aadi ko waɗi ko ella waɗi ha o firti aadi ndin ella mo tawata sharia on kadi no jaɓimo wa billahi tawfiq. السؤال الثامن امرأة مختونة لا تلتذ كثيرا من زوجها هل يجوز لها أن تجري عملية تلحيم للبثرة بثرة أو بذرة أو بذرة بذرة بثرة بذرة ngal ɗo landal ko sonnajo teddinanoɗo tawi nandi e teddingol mo ngol ɓe uɓɓutuno ɓe ittuno batte jullunkum fof o wi ɗum waɗi himo soñjo simo yidude e modi makko o heɓata dakamme nandi e mo o faalete on ma mo ɓe tawata teddinagol mungol hewtano ɗon joni noon woɓe yiiti ka médecine ka affaire opération ji ɓe yiiti joni ɓe wawi taƴugol huyre e ɓandu makko ndu nokkugo ɓe adda ɓe kolanamo ɗon fiyo towutu seeɗa no gasa si ɗum ɗon waɗoyi o ɓeyda heɓde dakamme simo yidude e modi makko est ce que no dagi ka o waɗa on opération ko feñanimi kon dagaki kon ɗum waɗi ko wirtere ko yani farji sonnajo tentini wano ɗin alhaaliji ɗon hanaka lincitirede noon taƴeɗa tokkeɗa e moƴƴintinne modifié sina hara fi haalati darura ko so tawi hara ko fi dandugol wonki ma hara ko nawnare tiiɗude fi ittugol nawnare nden ko ɗum ɗon daginta nde wirtere ɗon ko waɗi ko wirtere molanade ɗo darura ala ɗo darura ala ɗo ɓay fi ɗum haɗata o jiido no wawi o ndaara piiji goɗɗi goo ko ɓeydantamo faale no woodi ka ñameteji no waɗa ka lekkele no waɗa e fijidaruji go hakkude makko e modi makko ko waɗata ɓeydanamo faale ha tawata so yiide e modi makko heɓa e dakamme kono amma o opération ɗo komi andi kon min komi faami kon ko wonde haray dagaki ka waɗa o opération ɗo fi ɗum ɗon no gasa o andi kadi alhaala nafsiya laha atharuha yimɓe ko waɗi e koye mum kon ko portoɓe woni e hollude kon joni jangguinde yimɓen ka ilmu nafs psychologie ɓe yani hollugo wonde joni awa sonnaɓe si ɓe teddinama ɓe heɓata faale ɓe watta ɗum no wawi joude e wonki on tiki si a wi joni ay golle sa wi ɗeɗo mi gaynataɗe ɗo a gaynataɗe sa waɗi ka o ɗum wiyete inhisamu nafsi a waɗi hoorema ko a foolaɗo a jeebiloto a wonay ko a foolaɗo sa waɗi o waɗi joni kanko ko haqqille makko wonde awa joni mana ko haɗi o heɓa dakamme e modi juuɗe modi makko no nandi no rewɓe luttuɓe heɓirta noon ko ɗum ɗo
no wawi hara na ɗum no wawi hara ko nawnare wonde goo no wawi hara ko ɓuuri nanguimo no wawi hara ko piiji goɗɗi goo misani yo ɗaɓɓutu ko honɗum haɗi kanko awa o heɓa dakam e juuɗe modi makko ko honɗum haɗi yalde ko modi makko wawata fijirdemo kanko kako honɗum wota waɗa tun haqqille makko wonde ko ɓay o teddinama e teddinɓe men uɓɓiti ko ɗum ɗum haɗi o heɓa dakam men no woodi ɓe tawata no teddini uɓɓita fes itta few ko mbatte o tawa yimɓe feetani fi gorko no woodi yani ɗum wona qaida e muttarida yani sabuji waɗayɗi ɗin ha tawa on ti heɓata dakam e modi muɗum no ɗuuɗi yo dartu goɗɗi goo kadi almuhim min ko mi kon ko wonde dagaki ka o waɗa opération o taƴoya huɓɓe taƴa huyre wonde goo ɓe adda ɓe tokka ɗon sabu ɗum ɗon tun wa billahi tawfiq. السؤال التاسع رجل لا يجهر بالقراءة في صلاة الفرض فما الحكم ɓeɗo landi gorko mo tawata kanko simo jangude ka julɗe feññinteɗe farillaje ɗon ko arne ɗiɗi ka futuro arne ɗiɗi ka geeƴe e subaka o feññinta jande makko nde kanko suuɗay tu ko honɗum woni ñawore nden ñawore nden malikiyan koɓɓen kamɓe hiɓe yii wonɗa almami wonɗa e juulande hoorema an tun ka jande nden feññintere ɗum ko julɗele jemmaje ɗen darɗiɗi arne ɗen ka futuro e ka geeƴe e subaka on ko ya feññi jande nden sawa an kunta imaman aw kunta munfarida kamɓe ko ɗum ɓe yi ɓe wi mo yejjiti suuɗi haray o ɗoyti julde nden ko yo sujju ado salminago kamɓe maliki an koɓɓen ko ni ɓe yiri imamu ahmad himo jogii riwaya wonde siko an tun woni e juulande hoorema sa faala feññina sa faala suuɗa an tun woni e juulande hoorema sa faala feññina sa faala suuɗa ɓe wi ko fi honɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o feññinayno ma ko fi honɗum almami on feññinta jande mum nden ko fi yo ɓawo ɓe nanu ɓe anda so falji ko ɗum ɗon woni sunna on ka yani siko almami ko yon tigui feññi jonno malikiyankoɓe kamɓe ɓeni so tawi noon ko neɗɗo on to kamɓe hambaliyankoɓe min so tawi ko on tigui juurude mo wawi suuɗude kamɓe ɗum na ella fes ko ɗum woni kadi mutamad on ka madhab on sowona mi fayu wano mardawi wiiri noon ka insaf kono min miɗo yi mi tañƴini ko ɓuuri jiccinde ɗon ko madhab imam maliki on feññigol ngol ko sunna fi honɗum laɗo salah sallam maki sallu kama ra'aytumuni usalli juule no yirɗo miɗo juulirani maki hudu anni manasikakum ƴette e juuɗe an ɗo dewe mon ɗen laɗo sallah sallam o feññinayno jande makko nden ka futoro ka darɗi arana e ka geeƴe e ka subaka jonno ɓe yaɓe jaabi ɓeyni ɓay ko almami num la wona fi tun ko almami ɓay tun o wi aali o ittintinal o wi tun sallu kama ra'aytumuni usalli juule no yirɗo miɗo juulirani haray koyo feññine kadi ko ɗum waɗi hambaliyankoɓɓen ɗo tigi no warani ɓe no dalil no e hoore maɓɓe sabuna kamɓe hiɓe wi ɓaawojo on wi'ugol sami allahu liman hamida ko sunna honto woni dalil maɓɓe on ɓe inni nelaɗo maka no sami allahu liman hamida o maka rabbana walakal hamdu ɓe wi nelaɗo o maki sallu kama ra'aytumuni usalli juule no yirɗo miɗo juulirani idan o juulno o wi sami allahu liman hamida an kadi wi sami allahu liman hamida wiyaka rabbana walakal hamdu idan ngol ɗon on ɗon hadis no wawi wonde dalil e hoore maɓɓe ko ɓuri moƴƴude kon ko yon tigui o janggu o feññina ka hana feññinede toon so on tigui feññinade yo so o yejjutu ko yo sujju sujdeje ɗiɗi aɗo salminago no sella ka o sujja kadi ɓawa salminago
yani ado salminago ma ɓawa salminago yani so sujji noon ado salminago madhabi ma malik ko noon ɓe wiiri mi mana si tawi a bonni sifa ko nelaɗo faljuno kon bonni e julde non nelaɗo wattirnono ko noon wattirta si a bonni ko nelaɗo faljano sifa ɗum ɗon few heɗa suɓina hakkude a sujjugol ado salminago ma sujjugol ɓawa salminago fi kala imam ahmad kanko wi ko ɓuuri moƴƴude koye a sujju ado salminago kono dalil ala ɓay tu nelaɗo waɗano joni piiji goo o falji o sujji aɗa salminago goɗɗi goo o sujji ɓawo salminago si tawi a waɗi a faljino o faljirali hayde wotere iɗa suɓina ima sujja aɗa salminago ma sujja ɓawo salminago wabillahi tawfiq السؤال العاشر النعي بالموت في وسائل الإعلام بقول إنا لله وإنا إليه راجعون 3 مرات هل هذه الصيغة لها عدد معين؟ أودو لاندي أوي وفي humputugol fi fatunde woni ewol fatunde no wona noon e windirede ka réseau sociaux ji ɓe winday ɗon inna lillahi wa inna ilayhi raji'un laabi tati ma ɓe wowla ɗum laabi tati inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un awa kaari fatike ma ɗum kaari fatike inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yani waɗugol ɗum adad o siga ɗo ɗum no selli e bindi min mi yaali ka waɗa adadu komi faala en noon andinde ɗo bide aji buyi ko honto ɗi humi ko ka waɗugol adaduji tawa lasili mum no woodi kono alshar'u aw alshari'u atlaga wa anta tuqayyid bi adadi muayyan hadi bida idafiya lasili on no woodi waɗɗo sharia on wi'i yo waɗe wi'ali ha sabakari an aroya inna awa ko ni ko yo waɗe laabi ha sabakari a waɗen ɗon fatiha laabi jeɗɗi fi honno waɗanɗa laabi jeɗɗi ko ay wi a waɗa laabi joyi ma hay waɗa laabi jeenayi ma 11 ma 7 ma enen en waɗanta hoore men adad wi en ko ɗo ko waɗo sharia on tun ɗum ko allah e nelaɗo ko ɓen tun wiyata ɗo ko ha sabakari ɗo kadi ko ha sabakari ɗo kadi ko ha sabakari ngol konngol noon ko hanagol wi'ede si on tigi heeɓi musiba alladina ida asabatum musibatum qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un no hani kono noon wiigol ko yo waɗe laabi tati yonti waɗa laabi tati ma laabi joyi ma laabi jeɗɗi ma laabi ɗum ɗon ala toon nde wotere tun no wawi gaynude ko ɗon ɗo woni komi andi on ɗo masala wa billahi tawfiq السؤال 11 وهو الأخير إمام يكرر السورة بعد الفاتحة عدة مرات على الدوام oɗo ko almamijo no gasa o ko yette so jogoy tefen tum ndaare wo o almamijo ɗo ko ɓawoɓe makko goo woni landingal landal ɗo kanko so julde nden so jangi fatiha o gayni cortewol ngol watta ɗon so watti qul huwallahu o janga e laabi 10 siko inna atayna kadi o janga e laabi 10 ani kala cortewol tosokol ngol o wattoy e hoore fatiha on o fillito ngol ɗon laabi 10 no gasa darde be ka joni janga fatiha gayna qul huwa allahu ahadun allahu samadu lam yalid wa lam yuladi wa lam yakul lahu kufuwan ahadun fillito kadi jokka ɗon ko o almami ɗo ko woni wadde ɗo ko sunna no newna o woya taban no sella fillitagol cortewol e nder darde wotere no dagi no sella waɗugol corteji ɗiɗi e nder darde wotere ma 3 no sella kono noon waɗugol adad laabi 5 laabi 7 laabi 10 laabi 10 ɗon ɗon ko bida ko wiɗen kon nane yani enen wona en sincu
nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko o wanno ko gayni e to ɗen anden ko honno o waɗirno waɗirano yoni o almami ɗo o faala kereyande hoore makko embouteillage yani addangol yimɓe ko ɓe woowa tawa amara kadi dalil fi tun an hiɗa faala yo wiye tun awa ɗum ɗo kadi ko ɓen do yira ɗum woɓɓe ko ɗum kerirta bide aji goo ko yo wiye awa menen koɓe seeniɗo mi yinoye ɓe waɗa ɗum minen haari min yiyali kono noon ɓen ko ɗum kamɓe ko noon ɓe wowiri wona kañum kadi kañum créeyi ɗum ɗon on ti yo créeyu société yo créeyu piiji goɗɗi go fika addanga kono ka dina na aya créeyi to goɗɗum ko alano dina ko hikka kam woni soobe kesum ɗum moƴƴa oɗo ko woni wadde ɗo ko oɗo almami ko bida woni wadde o duwaka jokkede e muɗum mo hana haɗede ɗum o tongane ɗum sina ɗum hara e landitorte ɓen no foti e landade mo konto cippi e ɗum ɗon wabillahi tawfiq eyi fiike julde ɗon sen ɓeydi soy ɗon ɗe gongal no a yejjiti ɗum neɗɗo fiike julde ɗon ɗe goɗɗo kadi no landi si tawi hawri e mission o yehi Chine tawi ko mission gouvernemental o séminaire ji maɓɓe ɗi joni noon kaɓe naati wattelen ado midi seeɗa ɓe hettoyke ɗo wo haray fana on e alansara o lanni joni noon koɓe responsable ɓe e mission moɓe yehi o alaka juule nder toon kadi sakko wona ɓe eɓɓinoto hay hunde ɓe wawata yaltude acca mission naɓuɗoɓe on o joni noon haray ko honno fiyake nde julde maɓɓe ɗo min galandal ɗo ko woɓɓe immina ɗo wona yaagol Chine to waɗa séminaire e conti gouvernement o formation joni noon woɓɓe ko kañum woni hooreɓe mission o landitorteɓe wokono si ɓe naati formation ka ɓe watta ɗon si ɓe naati ɗon ɗo eɓe yaltoy tawa fana alansara fo yayi ɓe ala toon possibilité no ɓe juulira ko honno ɓe watta juulugol ngol ko be juule on tigi juula ma o juula ɓay en kaɓe woni e wadde formation ɗon hay hurgoji no nder toon haysi ka hurgoji ɓe yaɓe juula almimi ko be on tigi heɓa no juulde haysi koɓe hawtu fana on e alansara o no sella kaɓe hawta fana alansara o ɓe juula fewno goto kono be ɓe heɓa no ɓe juulira julde nden ko be juule kala golle ko yadanta neɗɗo e julde nden haray ko yo muñoɗen no golle ko gouvernement imminimo ko société imminimo ko milliard ji o heɓata ko honɗum julde no ɓuuri fof nabi sallllahu alayhi wa sallama o magane bayna rajuli o bayna al kufri shirki tarku sala faman taraka sala fagadi kafara fagadi ashraka al ahadu allazi baynana wa baynahum sala faman taraka sala fagadi kafara yani julde na ko fijirte awwalu ma yuhasabu alayhi al abdu yawma al qiyamati as-sala ko neɗɗo attete hasbede ko yawmal qiyama e golle makko ɗen fof ko atte ndaarede si tawi no moƴƴi ma moƴƴa sino yoɓe ma yoɓatake ko julde nde sinde moƴƴi lanmaki koni yesso on ko moƴƴay sinde boni ko yesso kon foppu ko paccak haray ɗan gurdan ko seeɗa ni en toriki allah yo allah tabitingen e julde nden waɗa yimɓe moƴƴuɓe naatoɓe aljanna haray ko inchallah ko ɗo wonne e darade hannde on jarnama weltana ono wonɓe heɗade e wonɓe daarude ko noon kadi ɓe technicien ɓe ɗo ka média ɗo wonɓe tokkidirɗo hakkude meɗen hiɓe jarna heɓe weltana en tori allah en fof yo allah weltano en yo allah malnu en yo allah naadu en aljanna yo allahu yewtan en faljireji men ɗin yo allah tabintingen e hoore diina selluka kan o danda en mortagol e faljugol o danda en ruttitagol ɓawre ka diina meɗen yo allah subahana taala arsuku en gurdan juutuɗan wonduɗan e dewal jaɓangal arsika en timode moƴƴere wa akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyihi l amin barka on jarama on weltanama onon kadi yo allah yoɓiron ko ɓuuri e moƴƴude ɗe golle meɗen ɗo ɗe yo allah waɗa en ɗum ko mandake moƴƴe lontinani en kadi gueɗal ɓe e wawɓe lontade haray musidɓe julɓe nene gotoɓe ko ɗon ɗen e darade haray sengo ka lawol kisal ɗo ɗe haray o weltanama yo allahu yoɓi ko ɓuuri e moƴƴude